Na letu od 12 polećemo. Skoro smo zakasnili na bus. Srce mi biti gum. Dolazimo iz Palerma. Hello! Adios! Nedjelja ujutro mi putujemo za Palermo. Od sat vremena do letu od 12 polećemo iz zračne luke Genova. Brod nas čeka u luci. Dečki ne znaju ovo iznenađenje. Onda idemo s tim. Srce mi biti gum. To. Meni je ovo bio san kad sam bio manji. Thank you. Dolazimo iz Palerma, južno od Sicilije, na maleni otok zvan Malta.
Put od Malte do Barcelone trajao je cijeli dan, pa smo ga iskoristili za istraživanje MSC Grandioze. Evo ga, 6. i 7. dan našeg putovanja, sljedeće smo u Barceloni. Hello! Eto, vraćamo se iz izleta u Barceloni, skoro smo zakasnili na bus. Već smo išli gledati gdje ćemo spavat, ali u zadnji čas smo stigli. Singing a song you'll never sing. I'm gonna go Ovo su najbolji uskršnji praznici ikad. Ne, najbolji praznici